Ота маранеттен харбапы курдук бүгүн Россия Конституцияда жүрбе 5 сыла. Онуха деп бүгүн асырды бияхыл жыттыр. Сагасенна Конституционный суд председателя, юридическая наука доктора Александр Николаевич Кимкимен. Үтү асырдымна. Үтү асырда. Үтү асырдынан тобастатын туран сакасерин барылыкта туран Россия Федерациятын Конституциятын сүрбе 5 сыллах юбилейинен ититигиссеңник агадалыппен багарабын билен турар бу беги дойдубут Конституцията беги чөл болар бытыгар сетилек болар бытыгар улахан олу курар. Түгеннен туһанан этимете бу Конституция ылларгар Саха Республиката мебәте кылаттах оруллах биллерин курдук Михаил Ефимович Николаев беги республика бастакы президента 12 сыңырылах Верховный Советнен Саха Республикатын декларациятын улбыта. Ол декларация черчетнен беги бу Россияны гытта бирге болабыт тен Россия Федеративное Сударство болуктак тен турурсу бут. Ол хин 1992 жыллакка кулун тутар 31 күнүгер бу федеративный договор баттамыта. Бу федеративный договор султатами олус улахан того детакка бу договор бар болан Россия ыллыбакка онна ол договор мен санык бар бу Россия Федерациятын саңа конституцията ылларгар улахан соолу арыбыта. Онотта биллерин курдук 1993 жыллакка бу аксыны 12 күнүгер ол эбетер беги хүрбе 5 жыл анараттыгар. Российская Федерация народа референдумга коластан бу конституцияны быта. Онон бүгүн билен турар бүтүн дойдубут үрдүнөн улахан бирахынник каз бидди гражданин мен санык бар бу конституция толутугар бәте тоққылаттагын бәтегер ыйты коңостуктак онна төһө кинини туханан олор сетилек болбутун эме арчылан көрөктөк. Ота деп бу хүрбе 5 устата тугамет улурыйлар кидилерди. Ота билен турар конституция этергадлы бир келим болара үчүгей тура улар текеллер сыйга олганан барат агаяк улар тыйлар баалар биллерин курдук бу беги Российская Федерация президента бәтин болмамочетнан федерация ветигер бәтин чилетнери аныр браптах үрдүк арбитражный суд тем барат оны билген Верховный суд игинен кирен турар билен турар итне ураты бу президент онна Государственная дума болмамочетин суругаларыян бербите оннато бу саңа 2 субъект кирен бербите Крым Республиката, онна Севастополь город, онон бегин Россия Федерацията 15 субъектах. Онон отто ити надалах улартылар, онон инники дөттүгер мен санык бар бу конституция мәне уларыя суктах, бу конституция нормалара сокуннан күйүрдүлден беректектер. Чаколу бура бүгүн ылан көрөк бүтүнсет бу федеральный округтар ден токтары. Ити етик кайме эппет бар болукта колор конституциятер ол туунан токта соох президент администрацията улахан гактак терилте ол администрация туунан туспа конституционный сокономия ылыкка сен федеральный муньяк туунан этергадлы бу инники кескелгеме элбек кепсетилер баалар федерация хевете кайдак талылыктагы народ талыктак тусуокту ден. Отти теоретический вопростар мен санык бар билден турар бу бем Москвадан келен олоробун этергадлы Москва элбек конференцияларга кытынным бүгүнкү күнгө бияка бир улахан өйдө бил бар бу Российская Федерация Конституцияда бияка барбытыгар сөптөк нормалары ыян бербите оны бихи байытыктакпыт олокко келлер ыктакпыт олок тыынын беректе. Отто бүгүнкү күнгө онен нигитин дагы тух терехенер ытылдактар. Отто бу Арсений Сергеевич Николаев жаһалынан бу терриет комитет үлелигиджер. Бу терриет комитет үлетин чечтен элбек арас терехенер болдулар. Билен турар бүгүнкү күнгө беги эдер ичатыгыт төлөктөкпүт. Эдер ичат бу конституцияны билер тутугар боллагана очогуну беги күчтөк болуппут. Олен студенттер ортолоргор бу юридическая темага студенческий эссе конкурсун ыттыбыт. Студенттер ортолоргор научно-практическая конференция ыттыбыт. Оннотто бүгүн улакан юбилейне терехен күнүс 12 частан правительство жетигер бар ытыллыга. Этене таханан бу аксыны хүрбе бир сүрбе бир күннөр улакан научно-практическая конференция ытыллыга. Жанна бе киен кепчетини терияктакпыт кайдак бу Саха Республиката Россия Конституцияда туулан ихергер тох итегастер балларгар тох күйдү бар булуктаган жанна санатасты.
Александр Николаевич, осыдан бұл конституция қаз бейді кеге ағыр кенетін күртті қостолға ғытықтақ тілдерде. Білен ән ханағыр де бұл жон народ тәбілері. Отто билден тұрарытына всеуым улахан маннык кетен көріні үппіт, онна уғанағыз барыған білебіт конституцияны тұтығауыт ден. Билден тұрарыты ағаяқ барыған әнетерін күрдік бұл конституция Россия Федерацияның конституцияты болуын, Саха Республикатын конституцияты болуын бияқа остул кенегеті болуқтақ. То жетаққа қасыры айы ағын көрдіққа бұл нормалары олақ атын қарағынан көріғын. Ән төхіл бәк білейлемікінен, ұлыптыр бұқынан, он олыққа туық ғырақаттары до көсібік күтінен. Бұл конституция мияқа әлбәк бірап берер бет. Оны қайдақ туған иқтақпыны ден бәғар Итыкка коридор боллаққына жа чоғына әнсетегілек болуғын. Ол ең бұл бігі республикатығыр концепция повышения правовой культуры населениен улақан үле бара тұрар. Онна қаз бейді үлехет кейі бұл маны әме бірге иннекі чатчетігер туғанықтақ, онна олығыр сетегілек болуқтақ дейін. Бұл сарсырда кәліңін жыстауы кірі еға мақтана бұд, оны жа туғаннақ келемі бүгінгі бірахынегінен әйген, оны жа бұл сақан аротыны егін істеннек әғар дәлейбет. Оннотон бүгүнкү күнгүт бука барытыгар интерехинейдик, оны өрөкүтө голлөөлөктүк астын ханаагатын каханды түһәрмәң денең арабыт.